Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban pule do Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaka step. Ka sarkar Meghalaya kala penlong jinge kren bat unong kit tin siem ka South Korea ban kentiau ya ka jinge dei jongki. Ka jinge lang kiseng san perthai baro kala long hnen ka singi New Delhi haswa ban sedang ke dorbar telang jong ka ying dorbar thawan parliament. Bat ke India International Cherry Blossom Festival kala kutno hnen ka singi. Ka kubor ka babnia. Ka sarkar Meghalaya hnen kesni kala pelong jinge kren bat unong kit tin siem ka South Korea sa India Ushin Bongkil bat ka kmi lenti benete alok bat ka company na South Korea ka Chamhana Limited ban kmi igi benta bedai bat kamariang saudong saukun bala sya akta akirukom kibamyaha bat kamariang baro asyikata. Uni unong kit tin siem uloong ba Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma unwan jengo ya ke South Korea na do ka arpulai terik hado ka arpenyau terik menta ubnai bani kendo ya kibor ke bedai kmi jong kene ke company bat ulapen pau ke jingkermen bahadien kene ke jingwan jengo ka Meghalaya bat ke South Korea kinla bani trailang ha kawai pat kaliang Menteri Korbarri ke Jela Meghalaya James PK Sangma Ublay don lang ha kani kejing ekren, ulang balay ekren iki babon kimat kentup ya kejinglum bat jing peniat iki nyut bat kumno ban pen kelaya ki syaki ki balak ban penon kam bantang jing thang. Ulang bakane kadai tang kejing sedang bat ulapen pau kejing kermen bakane kejing etrelang kanera ban kentiu ya ke Jela Meghalaya. Ya kejing elang jong borok kiseng san pertai belakot penlong do speaker ka Lok Sabha Om Birla haswa penlong ka dorbar telang jong king dorbar thawan parliament la penlong ha New Delhi nen kesni ka dorbar telang jong ka parliament kan sedang la syai kesni bat kan kot ha ka khatlai terik un opera Om Birla ule tho ha kinong pathai kubor ba kinong yalam jong borok kiseng san pertai kilokular bane trailang bat kenang ba ka dorbar kan yat bet Uloong baya kanu kamat banwan rakyat tai de kaliang persya on sasya banyatai on daladap ke jingkran ha ke Business Advisory Committee. Menteri Rangba ado kariu Narendra Modi bat kiwe kinong yalam jong kisang san perthai kile dan lang ha ke ni ke jinge kendo. Ya ka National Press Day la rakhe nen kesni. Habakran ha kejing yalang ha New Delhi nen kesni Vice President kari Venkaya Naidu ulepen pau kejing sngokia halor ka jing penon kambakla yakilat pathai kubor. Uloong bahai kini kisngi ki bamenta ki kenhon trei kam lajong bat kisang san perthai kila sedang ban play la ki jong ki kot kubor bat ki channel. Lengba kini ki kentiu yala ki jong ki jing temu bat kim bot show ekanong rem jong ka jing la luat ka kam tho kubor. Menteri Ketnat Information bat Broadcasting ke Sarkar Preng Prakash Javadekar uloong badai banele persya yakum kini kilat ki bawan ra ki kubor ki bam shisha. Ulaban ba kejing alut kilat patai kubor kalong ko bakong san ba hakari sensyar pat ba. Prakash Javadekar uloong baya kini kejing alut dai ban penon kam rengkat bat kejing kit clear. Komisi benta kejing rakhe ka National Press Day ka Shillong Press Club ru kala penlong ya kelumpung ya mir jingmut alot kamat preng Reporting Interpretation A Journey. Ya ka boot camp bat ka pitching session ke beningkong na kebenta kishis paangot kinong sengkam lajong kibawan kam syakamat balajir report ke Chief Minister's E-Champion Challenge arajar kat kendai bala penlong da ke Meghalaya Institute of Entrepreneurship la play henen kesni ha Shillong. Dr. D. Vijay Kumar ubadai Commissioner but Secretary Ketnat Planning but Director General ka Meghalaya Institute of Entrepreneurship. La play ya kani kelumpung bat loong ba kajing temu baydai bat kajing sengkam lajong bala play lat da ke Sarkar Jela kalong ban penslur ki samla bakin trei ki kam lajong. Hendre pulai na kisispa ki breu ke Jela ki dai ki beren hapo lai pusau senam kerta. Kumta Dr. D. Vijay Kumar ulabatai ya kebenta bagi sarkar kala bandai ban penslur ya ke jingseng kam lajong da ke batau kimat trekam da ke babu ekerensan bagi nong trekam lajong kena benesam jingtip mar keliang bat kiwe. Kani ko kubor kawan syapi nak All India Radio Shillong. Da ki hajar ngot ki breu ki lalit beneshim benta ha ke India International Cherry Blossom Festival ke Basau ha Shillong henen kesni. Ka jingelang penkut ya kani kata masa kelalong Hamadan Polo. Kinong jengok kai perthairu kilawan sya kani kata masa.
Kasngi bakat do jangan kata masah nen kasngi kalasaki ya ki giban kentiu ya ke jinga dai hapreng ke India bat ke South Korea hakal yang kayo kokot bat kalariti. La ban kedau hange bag South Korea kadai keri ke betrelang bat ke India mentah ke snem hakane kata masah. Unong ruai bapau ka kunhun K-pop ujang hanbiul ulawan ban ruai hakane kata masah. Ya Justice Akil Abdul Hamid Qureshi lapan semai kum Chief Justice batmai jong ka High Court ka Tripura henin kesngi. Ulat ke Jela Tripura u Ramesh Bais ulapan semai Justice Qureshi Haraj Bhavan hakanong ba Agartala. U Menteri Rang ba ke Jela Biplab Kumar Deb kinong bishar jong ka nagayeng syari ki Menteri Sarkar bat kiwi-kiwi kiledan lang hakajingalang pensmai. Ya Justice Qureshi lathong kum Chief Justice menaga pratrik menta ubnai balayo ban pensmai u henin kesngi. U Menteri Korbari ke Sarkar Preng u Amit Shah ulong ba ke jingkir saprang jong ki kenhun badai ki riulum kadai kebuan hakmat na ke bentak Sarkar belayalam da Narendra Modi. Habaple ke National Tribal Festival balai kerteng ka Adi Mahotsaf New Delhi henin kesngi. U Amit Shah ulong bahaba ke BJP kelawan ke Bor Sensyar kalatray na kebenta ke baha kamiat jong kini kikenhun riulum. U Amit Shah ula banjur halor ke jingdon kam ban penek pensa ke jingdon jing em jong kamariang da ke boong baga Vandhan Vikas Yojana kalapan kelai ke jing em jong riulum. Kamat pedeng jong kene ke Mahotsaf bakat sansngi menta ke snem kalong ban kentie ke mensim jong lariti jong riulum kabam bat ke treka kata jong ki. Ka Adi Mahotsaf kadai kejing persang banra ya kejing persang jong ki kenhun riulum hakil yang kakai pateng syaki kerdan ke bakam selor kat kum kibut jing start ke juk mentah. Ka Headquarter Eastern Air Command Shillong kadang rakhe kejing dap ndriu post nem jong ka mentah ke snem lengba ki babon ki program. Ya kejing ya bam sengobha na kebenta kinong ile athma badai sipai sun bad kilong yeng jongki lapen long hunen kesngi balawan ru penishim bentalang da unong ile akai football u bapau jongkari u bhai chong bhutia. U bhai chong bhutia ulong baka Subroto Mukherjee Football Tournament balapen long dak Indian Air Force kalerap ban kentiu u ha kejing ile akai football. U Menteri Ketenat Kekot Kakia ke Sarkar Preng u Dr. Harsh Vardhan henin kesni ulaple ke National Summit Bahendriu halor kamat pedeng Good and Replicable Practice and Innovations in Public Healthcare System in India. La penlong yakane ha Mahatma Mandir ha Gandhinagar ha ke Jela Gujarat. Yakane ke summit balaisi la penlong ha po ke jingkemi Ketenat Kekot Kakia ke Sarkar Preng. Habakran na kejingelang u Dr. Harsh Vardhan ulong baga jing temu jong kesorkar pedeng kalong ban penyo ya kekot kakia ya baro bat kesorkar kadon kam ya kejing trelang nakilyang baro. Ule tu bayakum basipau kelur teli ki pankhana lashna nado balaple ya ke Swachh Bharat Abhiyan. Hagane ke summit andon kendai teli kejing kendo ah ke ba ke Jela Madhya Pradesh, ke Jela Meghalaya, Odisha, Manipur, Maharashtra, Haryana, Telangana, Himachal Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, bat Kerala, kin ajin tip halor ki projek baliok jing job bala pentrai di gini Jela hakaliang kekot kakia. Ka jinginyo vote kadang ya caprang ha Sri Lanka na kebentak election ban jiet yo presiden batumai. Ucaman ke Election Commission ke Sri Lanka Mahinda Desapriya ulong bala kemik lenti banyo pen banano ya ke result kat hado la shibit janmit. Kajing thap vote nin kesni kalayat bed balayo jingken bakumba prapusaw nagsispa kibriyo kilalet ban thap vote. Bat katto ko kubor kalakot agan step ka balawan shapi nag All India Radio Shillong. Hakapor prabajing inaso ba ka Delhi Station nagbenta ka kubor hakaktin hindi kabanbot da ka kubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Mipen kan mawi pikinong singap bah kapor prashtang nagan station pinyo ako kubor nagatan telam mimi hakaktin pareng. Sengob haban up mentah ki kubor na Delhi, kapor mentah kala ajantap artat, praduna san minute.